Pemirsa, penyeberangan ring Pelabuhan Padang Bayi, Kabupaten Karangasem, menuju ke Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, NTB, keuningin nincap kantos 30% ring Rahine Idul Adha. Manut manajer ASDP Padang Bae Agusman, panincapan penumpang sampun kepanggih daweg tanggal 14 Juni kalahi wengi. Penumpang kantun akehan sani makte kendaraan ingkian motor saha mobil. Wenten panincapan wilangan penumpang sawetara 30%, yening sayang sareng rahina katah nyane. Manut Agusman, wilangan penumpang sani nyebrang ritat kala galah serahina katah nyane siu 500 rahina, nanging ritat kala nyangre hari raya Idul Adha nincap dados kata wilangan nyane kali talian rahina. Duaning sampun wenten panincapan nanging samian ayahan kantun memargi becik nenten kantos ngewetuang kahanan macet. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.